Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Haibo, ngibuke enye video. Ngicabanga ukuthi episode yakho Gogo Skhotheni, uGogo Skhotheni bekwenye i-podcast la ikhuluma khona ngabantu besifazane abagcina sebelala nenyanga lapha labasebenzela khona endumbeni or endlini yenyanga, because ngenze ukuthi balala endlini hayi endumbeni. We guys, uGogo Skhotheni ukhuluma ngokuthi lapha yana inyanga lo sisi lo usuke ezofuna i-love potion, usuke ezofuna idliso. Inyanga ivele ijike yenze yena ukuthi athande lenyanga. Yabo lokho kwaGogo Skhotheni uxoxa nalo abekhuluma naye, sengikhohle ukuthi ubani konje igama labhuti lo mncane akhuluma naye. Uthi ke inyanga khona into eyifaka la kwi-private part, mase ithi ke because ngeke ukwazi ukufaka umuntu wakho ngeke umgcobe, asenze nami leyo nto. Shuthi yona tricky ke le yokuthi inyanga igciniselana nalo sisi. Noma ngingeke ngithi kwenzeka kanjalo izikhathi eziningi, kodwa ukufakazela lento iyaGogo Skhotheni nosiso olanda i-love potion kugcine esilandela inyanga. Ukhona engangambona we guys, hawe ma inyanga yadlala ngalo yasisi, naye futhi wayeyolanda idliso. Ulanda idliso, ufuna ukudlisa i-boyfriend yakhe, because siyafika isikhathi la abantu besifazane beba desperate khona, because udlisa i-boyfriend. Why? Mayolanda idliso because into ababeyazi osisi bakhe ukuthi uyolanda idliso, ufuna nje ukusebenza ubudlelwane bakhe ne-boyfriend. Waya kule nyanga, angithi inyanga ayikho kude ke, ingakho bazi inyanga ayikho kude, yafika yamnika lento emnika yona. Inyanga yamenzela izinto yathi kufanele ayisebenzise lapha kuyo. Yase inyanga yamnika enye into ukuthi lena uzohamba naye ekhaya, shothi uzoyiphuza. Lezi shothi ayisebenzisa kubo kwenyanga ilezi wrong. Kubonakala ngani? Usebuyile phela because asidliso lelo. Kuthiwe idliso vele uzobelenzela lapha kubo kwenyanga, lokho kufanele ukuthi akuphuze okwakhe. Kubo kalo geli bathi kusukela lapho bengapheli emzini wenyanga. Noma ngabe ubuye ngasikhathi sini emsebenzini, kodwa fanele aye lapha. Bambuza ukuthi phela manje mawukuthi inyanga iyagezwa noma ikwenzani, yini uzoya every day. Into abeyidinwa ayebeyicasuka ngangakamboni-ke, ngixoxa nje. We guys, uthi sisekimjwayele. Guys, inyanga ziyaganga. Ngixoxa lo sisi bakhe bethi into esixakayo ngaye nale nyanga emenzela lento emenzela yona. Make wambuza nje ukubuza akasekho normal, uvele ecasuke. Mawe wabuza nje indaba yale nyanga ukuthi kanti yini uhlezi uzoyakhona, ngoba phela into oyisebenzisayo fanele akunike ukuthi ke isebenzise mhlawumbe isonto elilodwa iphele, mase uyabuya wena uya every day. Noma ubuye emsebenzini uyobona inyanga ezothwana into yakho. Kuthiwa evele edine rubbish. Ngaze ngambona nami ugeli. Mase ngimbona we guys, nani ngamuzwa ukuthi usho kanjani ukuthi ubaba esho kuyo leya nyanga leya. Hayi ubaba lo ohlangene nokuthi inyanga ewumelaphi. Ubaba lo ungawuqondi ukuthi hayibo uthi ubaba kanjani. Ayipheli inyanga, ingasapheli inyanga emlonyeni wakhe. Nangalolu suku ngimbonile wahamba. Bathi kosisi bakhe yambona ikhona into le nyanga imenza yona. Sahamba isikhathi ebuya emsebenzini nje, hayi ukuthi inyanga yayifika izolanda yena, uyo wayehambe yakhona. Kube nayo futhi lento ukuthi khona into engekho right, ngoba wayenayo leyo njabulo ukuthi kanti manje mawenza le love potion yindaba kungabuyi lo omenzelayo, kube kodwa wolo bohla wenyuka uya lapha yakwinyanga. Kodwa mawusubuza ukuthi kanti ayipheli into yenenyanga, ayivele edinwe. Kwaze kwasiza le boyfriend ebiyolandela idliso, yiyo eyasiza lo ngoba idliso inyanga yenza kuye
ukuthi akangaphili emzini wayo, imenzeke le zinto efuna ukumenza zona. Manje akakwazi futhi ukuphumela obala ethi bayathandana nenyanga noma benzani noma iyamsiza. Le boyfriend ade ihambile, angithi i-boyfriend isizitshiwe akasayifuni vele. Yafika i-boyfriend yabona ukuthi khona inkinga ekhona, yamhambisa-ke le ndawo yamhambisa khona. Bafike bamtshela-ke bathi la wahamba khona uthi uyokwenza lokho ufuna ukwenza, le nto obufuna ukuyenza kwi-boyfriend yakho bayenze wena, yikho wena ulandela le nyanga. Kuthiwa nakhona lapho wayengafuni ukukholwa, futhi le nto le owayenayo yayingathi idimoni, wayengafuni ukukholwa. Le boyfriend-ke ngoba yayifuna ukuthi imsize-ke yamxolela kwangaleso sikhathi ukuze labantu abamsizayo bekwazi ukuthi bemsize. Bathi-ke kukhona lento le eyenziwe inyanga ngalolo suku yena adethi ufuna le love potion. Yiyo-ke lento emenza ukuthi njalo fanele ehambe eyobona le nyanga. Yilo leli dliso yena kade elifuna, kodwa leli dliso lenziwe kuye, lenziwa yile nyanga. Okokuqala wegazi ngimtshela ukuthi mina yazi inyanga ngibonile ukuthi wena usemncane futhi le nto yenzayo ukhombisa ukuba desperate, yikho edlala ngawo. Ubonile ukuthi uyintombazane enhle kodwa usemncane, wenza nje ufuna ukwenza izinto ezisinaki. Wayezodlisa umuntu ongashadile ngisho naye, akunayo ngisho ingane, hhayi ukuthi sikhona nanesizathu sokuthi umdlise. Wanyanya wathi hey, khona ukuthi nje sikhulume naye kanjalo kukhombisa ukuthi simjwayela kabi, asikwazi ukumthathela iy'nqumo ngempilo yakhe. Nguye oyisiza yena ngokuthi ahambe afune le nto le ayifune ey'nyangeni. Masingalazi uthando thina asilazi uthando. Akupho manje uma kuwuthando yini wena kungabuyi lo umhambele enyangeni kodwa ulandelane nenyanga. Yakwasi ukuku-undermine inyanga khona lokho, ukuthi sicabange izinto ey'njalo ngenyanga, siya-undermine iy'nyanga, sizenza ngcono, nase sizokhula guys, angihle ngoba kuhlekisa umuntu olingana nami njalo lo uthi sizokhula sazi impilo. Mase sazi impilo sizobona ukuthi ngesinye isikhathi izinto zakhe ukuze zihambe kahle uzohamba uye lapho kosangomanyanga. Asibona impilo sizokhula siyazi yiphi ngoba wena siyalingana nawe. Inyanga ifike yabona ukuthi uyingane, uyaganga. Kodwa ngoba wena unesibindi sokuthi uganye, isiganga ngawe usufikile. Njengamanje kufanele ukuthi ukhulume iqiniso, utshele usisi wakho noma utshele uma wakho ukuthi wenzeni ukuze bekusize kule nto, ngoba angekwazi ukuthi zonke iy'nsuku. Guys, umuntu ovuka ekuseni eye emsebenzini aphinde futhi alinde transport abuye, mayebuya emsebenzini uyawalka, usazophinda futhi awalke ibanga eyobona inyanga. Uphuma emsebenzini ukhathele, ntambama okunokuthi phela manje uyaphumula-ke, uphumulela ukuthi ubuye emsebenzini, uzogeza, agqoke, ahambe eyobona le nyanga. Nenyanga-ke sazi ukuthi kanti inyanga ilapha everyday, yena imlapha everyday. Kule nto bayenza nenyanga engazi ukuthi yini, kuze-ke kuthi kubizwe kusesiduli ofix. Guys, kade Jesu futhi kade ngaba usesiduli empilweni. Angazi ukuthi abantu basuke bengithembe nani ngoba nje mina ngiyayisanganela ukuthi-ke babone ukuthi uma ngikhuluma kuzoba njani. Njengoba sengixoxela nje iy'ndaba zabantu, usisi kageli uyo engangi-close naye wangitshela wathi cha, mhlampe ngoba wena phela awuyena umndeni, uma ukhuluma naye uzokuzwa le ndaba yale nyanga le. Saqala nokwazi ukuthi hawu, inyanga ziyakwazi ukusebenza umuntu kanje. Wayengasafuni lutho, ngisho indaba yesonto abazalwane bavele wajika bengenze lutho, wathi vele abazalwane bayajajana, bavele bezenza ukuthi bayakholwa bekholwa into engekho. Yabona nje le nyanga yavela yawubamba umqondo wakhe. Mase sibuza ukuthi pho lo muthi lo aweqiwa yini usuku olulodwa, ngoba phela manje asikwazi ukuthi sithi akayeke-ke into zakhe aseyiqalile. Nakhona lapho siyamtshela ukuthi hayibo, inzima lento oyenzayo ukuthi uzosebenzisa umuthi, awazi nokuthi ukhandwe ngani, umkhakha. Yini ungakhohlwa, lo muntu wakho uzobuya mayebona ukuthi nawe umzibile. Ngempela ubhuti wayibuyela isikhathi sesiside,
naye mase uyabuya uzobuya intombi yakhe sishintshe kakhulu. Bamhlebelayo. Wamthatha wamyisa kule ndawo wamyisa kuyona. Yilana-ke bamtshela ukuthi le love potion obuyifuna ikuwena. Kodwa manje le love potion ikusebenzela leya nyanga. Wena fanele ukuthi-ke ugezwe lezi zinto lezi inyanga ekudlise zona. Uphuze futhi izinto mase uyazama ukuthi uzibe ungayi kuleya nyanga. Kwaze kwaphoqeleka ukuthi akame etohweni ekhaya kuma wakhe. Ubalekela ukuthi engayi kuleya nyanga ngoba nje wabuya ubaba. Kanti sekubaba kanjani inyanga egazini inyanga ziyaganga. Ngimxoxa yonke le ndaba ngifuna ukutshela le nto esho Gogo Skhotheni ukuthi bayakwenza. Into engacacanga ukuthi wayesuke emenza kuphi-ke ngoba phela kwase kungathi kuwumjolo. Uma kuwumjolo vele ngeke aze abe busy naye endumbeni. Shuthi wayengena naye endlini yakhe. Nangayibuza senyanga yangempela-ke le noma inyanga nje shuthi ezoganga ngamantombazane. Ngoba phela yena uhambe efuna idliso. Idliso seliphethe yena. Mali mphethe futhi inyanga ayifiki uzomlanda. Uziyela yena. Abuye. Nangakusasa futhi aye khona. Nabantu sebeyamkhomba ngamakhanda ukuthi hayibo le ntombazane le lapho kusesugqamile. Le ntombazane le wangasapheli la ke endumbeni kanti yini la ilanda khona. Ngoba phela akathwasi akenzani usuke ezothini. Manje wambuza uneyimpendulo ezishisayo zodwa. Inkinga yenu nizenza ngcono nibona ukuthi izinyanga abantu abangasile nizokhula niyazi-ke impilo ngoba khona lokho ukuthi ucabanga ukuthi inyanga ingabe iyenza izinto ezinjalo ukuya undermine khombisa khona ukuthi uvele izinyanga undermine ile inkinga yenu. Umbuzo uthi lento yenza nenyanga ayipheli yini, adlulwa yini usuku noma udlula usuku olodwa noma insuku ezimbili ngeke wehle wenyuka kangaka ngoba phela abantu bayakubona. Uma uhamba abantu bayakubona ukuthi uyaphi. Ngeke uhlezi uhamba njalo uye emzini wenyanga. Awukwazi ukuthi udlulise usuku olodwa. Kwaphela-ke guys, kwaphela. Kwase sebemsizile-ke laba amsiza khona ahamba ayohlala noma wakhe isikhashana. Emva kwalokho nje wathi akafuni ukukhuluma lutho into ephathele naleya nyanga. Kwaba buhlungu ngoba phela mase sibona ukuthi ukuthi imaye ebona ukuthi le nyanga ibimenza izinto ezirong. Wase nje ayike into afuna ukuyikhuluma ephathele naleya nyanga akafuni futhi ukukhuluma indaba yakhona. Ne-boyfriend-ke simsizile si-right wathi umfana akuzulunga ukuthi siqhubeke ngoba uyasaba naye. Usabela ukuthi unesibindi sokuthi ahambe uyothatha into enyangeni. Wathi if le nto ibizombulala wa-accepta kugel. Hayi lapho potion wayefuna akayitholanga kwenziwa yona. U-boyfriend wayefuna ukuyilungisa egcinile ngoba yiyo esilungisa yena isimkhipha leli idlisa yenalo bahlukana. Ukuthi uma ufika lapha enyangeni uvele ufike usuku stage sokugcina sokuba desperate izokusebenzisa inyanga. Izokusebenzisa. Kufana nakho ukuthi uhambe ukunento ekuhluphayo. Uphethe lento ekuhluphayo kuphela asisekho isikhala senye into. Izofika inyanga ikufide yonke into eyamanga. Futhi wegazi mase nginothisa manje ngempela inyanga zayenza lento. Osisi yabo abakhulile ongeza ukuthi uhamba inyanga akapheli khona. Akapheli. Uzoyibuza ukuthi i-contract yani le enayo. Abanye songathi abazali babo ezinye inyanga ubaba bani ubaba uthi hayibo. Ubona ukuthi phela lo impilo yakhe lo isiphathelwe inyanga. Kodwa mawusisa wakhuluma nabo-ke ave bedinwa nkosiyami bayadinwa bedinwela ukuthi ujudgmental. Kanti esinye isikhathi mhlawumbe uthi uyamsiza umuntu ngoba nalo gele lokuqala bayibona abantu bakubo ngathi mina kodwa ngeke kwenzeke ukuthi bonke abantu basole into eyodwa wena ongayiboni. Kanti kusho ukuthi yena lento le abamenze yona imenza ukuthi acasuke mabekhuluma kabi nenyanga. Asibonke abantu bengasola into eyodwa ukube wedwa ongayibona.
khona ukuthi ubuye emsebenzini ukhathele ukufanele uzophumula usuyashintsha uyale uyaphinda futhi uyabuya njalo. Ngeke abantu bengasoli, ngeke abantu bengakuhlebi, kodwa fanele uyibheke lento ukuthi eyenzakalayo yini nokuthi ukhuluma iqiniso utshela abadala ukuze kube nendlela phela ukuthi usizwa kanjani, ngoba manje akekho wazi ukuthi le nyanga uyajola nayo, niyathandana noma idlala ngayo, ngoba awukho umuthi ongawenza everyday ungaphumuli noma singayazi nothi. Hayi isithandwa, anazi lutho ngempilo nina, sizofika isikhathi nani naye nibona khona ukuthi uzodinga usizo lenyanga, anakazi-ke ngempilo. Asazi kanjani une-boyfriend wena, yini ekuxakile ngoba lo uyi-boyfriend yakho nje? Akusobaba wengane mhlawumbe usaba ukuthi kuthiwa ushiye ubaba wengane, akuso-husband wakho, yini uze ujule ngempilo ujulele i-boyfriend? Hhayi futhi ukuthi akazi ukuthi le boyfriend yenzani, wayazi kahle ukuthi i-boyfriend ibhizi nobani, azi futhi ukuthi yena yini esisale ngoba lona omunye ugirl wayeyi-provide kwi-boyfriend, yena wayeqinise ngemali ubudlelwane. Yena-ke vele uma kuvuyo ohlezi ekhala njalo umfana uzoya kuloya okwazi ukumkhipha emenzeleni, ekwazi lokho. Into esele naye ukuthi amukele nje ukuthi hhayi akanayo imali naye yokuncenga, ngoba phela umfana wayibona ukuthi nginami ngijusi uma ngikhokhelwa imali. Hhayi uhamba ufuna idliso ladla yena, kwakukubi wegazi, kwakukubi. Manje ngilalele leya nto leya ekhulunywa ugogo Skhotheni ukuthi bagcobe into yase, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nenyanga le yayenza kanjalo kuye, yathi-ke ukuze isebenze-ke le nto yenza kimi ngoba ngeke umgcobe yena, yamngena kanjalo-ke into yakhona. Bayakwenza futhi anibuke nibanake odadeni nje abakhulile ukuthi laba abathanda iy'nyanga ubuke ukuthi leyo nyanga uya kangaki kuyona. Hayi bo, sikhohlakele ezinye iy'nyanga. Ngicela ningazisuselani ethi ngikhuluma ngey'nyanga enizaziyo, mina ngikhuluma ngalokhu engakubona ngalo ntombazane, ngifakazela lento eshiwo ugogo Skhotheni ukuthi bayakwenza ngoba wayeya emzini wayo. Yayingafiki yona izomlanda, uye wayeya khona. Uma esekhona futhi akaphelezeli, wayehambela yedwa, akekho-ke wazi ukuthi kufike kuthiweni. Kodwa yena uthini? Uthi udla umuthi loyo wokubuyisa i-boyfriend. Yaphela inyanga yokuqala ayibuyi i-boyfriend, yaphela inyanga yesibili ayibuyi, eyesithathu ngoba ilana kumndeni wakhe ngempela wasukhathazekile ukuthi kwenziwani laphaya. Bye-ke we guys, bye. Uma ngisendlini niyazi udaba lwami, ngine-drug lami elingikhulumisa udu.